Smuđa ne možeš uloviti zimi, s obale. Ja znam kako. Gledaj video. Evo ga, dubina nije dala ribu. Znači riba je danas vjerojatno neaktivna. Vrijeme je da se krene kući. Barem bi svi krenuli kući. A ja idem dalje. Idem na sprudove. Idem vidjeti je li tamo riba. Previše me vuče da bi pustio tako lagano. Ono kad probaš sve, sad se zapitam šta bi ti probao sljedeće. Dunav je danas hladan. Što će mi dati ribu? Dužina, dubina, sporova. Duboko ronac varalice. Ajmo probati. Vidjeti. Možda je riba ovdje negdje. Krenuo sam kući. I ona ribička naravno. Prolazim kraj dubine. Ma daj, samo još jednom da zabacim. Baterija prazna, ja zabacujem. Naravno, udarac, riba. Ja tražim, kopam po torbi da nađem neku bateriju koja bar ima 3%, samo da snimim ribu. Zahvalim se Dunavu, zahvalim se vama koji pratite, lajkate, komentirate, koji ste se pretplatili na kanal. Jer ipak ovo je riječni ribič, originalna priča koja živi zbog vas. Pozdrav!